alleged father is not excluded as the biological father of the tested child. The probability of paternity is 99.99%. Izvo kuti baba ndimi muridzi wemwana. Oh, it's Raid. Atingatange kutsvaga dzimwe kodzero yekutanga pamwa. Kwaziwai vateereri, tokugamuchira muchirongwa chedu che-DNA test. Zita rangu ndoitwa Tina Shemukambi. Sezvamunoziva, togara tichifambira nyaya dzevana. Asi nhasi zvatisiyana nemuchirongwa chedu chatinacho nhasi. Nhasi tichafambira nhau dzembwa panapa. Pane nhau yanetsa. Saka tisingapedze nguva, regai tigamuchire mutauro wedu wekutanga tinzwe kuti nhau yatiunza panapa nhasi yakambomira sei. Nhasi tiri kuno kusilobela panzvimbo inonzi Crossroads. Saka tisingapedze nguva, regai tikwazise mutauro wedu wekutanga. Sanibonani baba. Tokumbirawo baba kuti mutiudze nyaya yatafambira panapa kuti zvakambomira sei panyaya yembwa yekuti tizosvika pakuti nhasi titi seDNA tasvika panapa. Tokumbira kuti mutirondedzerewo pazvakatangira, mupinde nayo nyaya yacho kusvika tisvike patasvika nhasi, kuti zvakambomira sei nenyaya yembwa ineyi. Sanibona baba, ndinjani baba? Ngiyajabula kakhulu mase lize lafika lapha lizokhulumisana lathi ngendaba yalenja leyi. Baba, njengoba belibuzile ukuthi kwahamba njani lapha yana inja sasisemaqaqeni, kunendawo kuthiwa kusemaqaqeni lapha esihlala khona ibhora nje, sidlala sikhonana. Ngithi nonke ngisadlala ngilapha eground ngize abatshana abazukulu bami meza lapha phandle bathi malume inja. Ngingabanaki abazukulu ukuthi kwenzakalani, ngiqhubeke ngidlala ibhola. Wathi sokuphela-ke ibhola sengithola lapha enye indoda engayaziyo ithi inja ngeyakhe, kanti inja yami engizingela ngayo, and abantu abaningi bayafakaza bayayazi inja yami. Le nja yami le izalwa ngenye inja, siyashona le nja yakhona, yashona yabulawa inyoka. Ngangizingela duze le damu, kunelinye idamu esinalo lapha, so ngithe mangizingela laphana ngase kanti izinja zasehlangana lenyoka. Zithe mahlangane lenyoka zayiluma inyoka liyana, zithe maziyilumile inyoka la kwaze kwasala ikhanda. Leliya khanda leqala gamula izinja zonke. Yikho ushona kwamama walenja le esikhuluma ngayo namhlanje. Yona bekuyinje engizingela ngayo kakhulu. Okay baba, tiri kuinzwa nyaya muri kutaura. Saka muri kutaura kuti mimi sezvo muchiti munovhima, imbwa iyi mune chokwadi chakanyanya kuita sei kuti tingati ndeyenyu chaizvo. Mungatiudzewo nezvayo here? Pane payakambokubatirai mhuka here zvokuti tingati chokwadi imbwa iyi ndeyenyu? Baba, lapho hayi inja bengizingela ngayo iyabamba kakhulu. Uyabona inkawu, onsimba, inyamazana zonke nje, ngisho ohobo, lokhu ngiziqedile inyamazana eziningi, ikakhulu inkawu nje. Hayi, ngiziqedile inkawu eziningi kakhulu. Ibizingela nje, inje ezingela amanqina, umbala, ngeke ngibale inyamazana eziningi kakhulu. Okay baba, ndiri kukunzwai muri kutaura kuti manje kana muchibata tsoko munoita se inodyiwa here nayi tsoko baba? Iyadliwa baba, iyadliwa. Into engadliwa ngamathumbu. Uyabona amathumbu angathi angumuthi abawusebenzisayo nento zakhona. Iyadliwa. Uyabona uma ungathola ngiyiphekile, hayi ngeke uzusho nokuthi inkawu, usungaphinde ubuye ngelinye ilanga ufuna inyama yakhona, ngoba hayi imnandi kakhulu. Imnandi kakhulu baba, angeke ngiqambela amanga. Saka baba, muri kutaura kuti mimi kana mabika tsoko imimi, pane wamungatiudze here kuti akambosvika makaibika akasvikodya asingazivi kuti adya nyama yetsoko? Baba,
esikhathini esiningi umuntu uma esidla ubuza seqedile ukuthi bekuyinyama yani emnandi kangaka. Khona abaningi abayidlileyo. Ngasho ngithi njengoba ngathi ngangisebholeni senze kalo. Wonke nabafanele ngidlala nabo ibhola nje sebayidla. Abantu abamakhelwane abaningi bayazi nje bayidla. Unokufika nje edle kwama yake yidla inyama. Abanye ababuzi nokubuza. Saka kana vadya vakuzonzwa kuti tadya tsoko vanonzwa sei? How do they feel baba? Nekuti munhu anenge angosvika iri nyama osvikodya then ozoziva papai kuti ndakadya tsoko. Hamuzorohwi nevanhu here? Hamusati mamborohwa here kuti mandidyisa nyama yandisingadyi? Hayi baba lutho baba. Phela into emnandi awuyiphalazi. Into oyidlile wayikholisa uyiphalazi. Hayi ukushaywa ngabantu ngeke ungishaya ngabantu. Angithi ufike wadla kwami uma ubungafuni ukudla ubungasho ukuthi awufuni ukudla. Hayi inyama emnandi kakhulu nje, inyama emnandi. Abanye sebeze beyidla ngoba bayiqalela kwami ukuyidla kwakhona. Sebeyidla vele sebethi mabebona inkawu nje becabanga ukuthi hey chebe simnandi le. Hayi okay baba, tiri kupanzwa ipapo. Saka baba tiudzei kuti imi muri kuti imbwa yenyu yakazvarwa pamba namai vacho. Amai vacho unfortunately muri kuti vakaurayiwa nenyoka. Payakaita vana ava imbwa iyi yakaita vanga vari vangani vana ava? Kusanganisira iye aripo atafambira nhasi nevamwe vamuri kuti vakarumwa nenyoka, vanga vari vangani pamwe chete vana vembwa iyoyi? Lenja yayibe nabantwana babengu-4. Kwasokusithi ababili ngabanikeza abanye abafowethu nje, mina sengisala ne-2. Kwasokusithi-ke lo munye washona nomnina ngesikhathi lunywa inyoka la. Le yasila ngoba yayisele ekhaya ingathi ayizwa kahle ngesikhathi sakhona. Yikho ukusila kwayo ukuze ingalunywa inyoka. Okay baba, saka pava vakidzani venyu muri kuti tikashedza kana 1 pane angakupupurire here kuti zvamuri kutiudza imimi pamusoro pembwa iyi chingave chokwadi? Noma ungabiza bonke, hayi 1, noma ungabiza bonke ukuze uthole ubufakazi. Bayayazi nje inja abayibonayo nje. Inja nje ehleli khona ekhaya nje. Okay baba, mungatiudza kuti imbwa iyi yakura zvakadini? Mungati ine makore mangani kana kuti ingave ine mwedzi mingani? Ngokucabanga kwami ngathi iminyaka isisondela kwemi-3, singaba m3 ngoba uyise wayo wayeze nomakhelwane omhlala le usebenzele eGoli. So wayethola emakhitchini wasebuya nayo uyise wayo lapha, yiyo yafika yakhulelisa lenja yami leyo ukuze ngibe nayo. So ngicabanga ukuthi iminyaka mhlambe ngaba m3 isiya ku4 lapha ya. Okay baba, haiwa maita basa chiregai kuti shedzi vamwe baba ava vatinavo nhasi tinzwo divi ravo pamusoro penyaya iyoyi. Tinashe Mugabe sande munyangatse vamwe vane mutoro singavaraidze. Salibonani. Yebo baba. Makadi baba. Hayi siyaphila. Aiwa tinotenda baba nekuti gamuchira panapa. Mungatiudzewo baba nyaya yatafambira panapa nhasi kuti nyaya yembwa iyi yakambotanga sei kuti tizosvika patiri nhasi uno? Kusho ukuthi mina bengilenja yami ubathini manje isile nsuku ezintathu ngingayiboni emzini wami. Manje mangithi ngiyajika lapho ngithi kulaba bafana abadlala ibhola ngeze ibhola lapho hayi qum uyazi kushaya lenkolo ngiyabona ukuthi kule game ekhona la. Ngihambe mangifika lapha ngibona inja mina nje. Mangithi ngiyayibiza injayi ungathi njani? Ayifuni ukusondela kimi yabo. Ngivele ngiyibambe ukuthi senjani sengiyithatha. Maye kufika abanye abafana bayithu bathi inja ngekabani ngekancube. Mina ngithi uncube unga. Bathi lapho udlala ibhola. Maye mina njengomuntu olobuntu obedinga inja ke ngithi hayi ithi simlinde uncube simuze ukuthi kathi wenza kanjani ethatha inja yami ayibize ngeyakhe. Yikho lokho ke inja yami ngiyayifuna mina. Baba ndikunzwa muri kutaura kuti mune 3 days. Yeah. Saka imi muri kutaura kuti pa3 days dzamuri kutaura idzi ndo pamashaya imbwa yenyu ndokubva manosangana neiyi? Sengihlangana nayo. Makobva matoti iyi ndo yangu. Mungatiudzewo kuti imbwa yenyu iyi makaiwana sei uye kuzosvika muishaye zvanga zvafamba sei baba? Kuhle ngiyabona. Inja leyi izalwa vele ekhaya.
Ngikhuluma kanje nje, lalenja eyizalayo ikhona ekhaya. Ngiyibona le ndaba. Ukuthi uma ingabuya khona la ziyafanana lokufanana. Inja ngeyami akubuzwa. Ngilabo ubufakazi obugcweleyo and ukunyamalala kwayo. Mina ngathi hayi ngoba izinja yazi zinokuhamba kodwa ibingavamisanga ukuthi ikwenze. Yabo? Bese ngicabanga ukuthi khona ngenze njani umuntu wasenginikeza ilokuze i-idea yokuthi ngeke ubosobhuku. Manje osobhuku labo bathi khona hayi inja izabuya. Ngaleso sikhathi bethi inja izabuya. Nansi injami sengiyibonile. Mangithi ngiyayithatha injami ngathi angisayiphiwe injami. UNcubo sengibizela ukuthi asambe siyezwa kwabantu be-DNA mayelana ngenja. Kodwa kungethusi lokho ngoba inja ngeyami lo nonini ukhona phela. Saka baba muri kutaura kuti mune umbo uzere here wekuti imbwa iyi ndiyenyu uye mungatiudze imimi kuti imbwa yenyu iyi mungati yakura zvakadii, ingave ine mwedzi mingani kana kuti makore mangani? Yabona inja yami njengalamuhla nje sikhuluma kanje ina 3 years 6 months 4 days. Amahola kushuthi azobe u7. Ngiyazi kahle inja yami vele angiyithandabuzi. Kuyangethusa nje masokulo mnumzana nje obuye sesithi inja ngeyakhe. Hayi lokho angikwazi. Kodwa kuhle ke ngoba nanku sesibuye kini bantu bemthetho. Ngizokwazi ukuthi ngithole inja yami back. Okay baba, mungatiudze ukuthi imbwa iyi mimi munoishandisa kuita seiko? Chamungatiudze nezvayo kuti munoishandisa because vamwe toziva kuti imbwa vanovhima nadzo, vamwe dzinovachengetera pamba, zvakawanda zvavo zvinongoitwa nembwa. Imimi yenyu mungatiudze kuti chii chaizvo chamunoita nayo imbwa iyi? Yabona inja yami ngesikhathi izalwe ngumdlwane ngavele ngayibona ukuthi le ngudanger le isilwane. Ihlala kuphi? Ekhaya lena iphumi engigadela amatsotsi, yazi amatsotsi agcwele la. So ayihambi vele ayihambi esigangeni, kuhamba unina iwe ehambayo. Le ngeke uzungene nje lapha ekhaya. Ya udanger nje. Obathi Manje ngoba ingasekho nje alisekho security emzini wami. Yabo? Okay baba, aiwa baba tinotenda nekutipa diri renyu zvizere panyaya yembwa yatafambira kuno kunzvimbo yeCrossroads kuri kuSilovela muzuva ranhasi. Tokugamuchirai muchikamu chepiri pachirongwa chedu chanhasi. Iko zvino izvi tava navo vana baba vese vari 2 kuti vanyatsokutiudza kuti nyaya yembwa iyi yakambomira sei. Pari zvino regai tigamuchire vana baba vese vari vaviri. Okay, tokugamuchirai muchikamu chedu chetatu, chiri chikamu chekupedzisira apo takunzwawo maresults edu kuti akamira sei. Ari maresults anhasi atafambira munzvimbo ino yeSilovela, tiri panzvimbo ino yeCrossroads kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Ndobvunza kwekupedzisira tisati tapinda pamaresults. Baba, totanga nemi. Zvikabuda nhasi kuti imbwa iyi ndeyenyu, muchati kudii? Ngisho ukuthi ngingajabulela iqiniso nje, ngingajabulela iqiniso ngoba le ndoda izobe seyazi ukuthi inja ngempela ngeyami le nja le. Akabe ngasela muntu onensolo nenja yami engivele ngiyifuyile ephila kwami. Itoya kwamuri baba. Imimi zvikanzi imbwa iyi ndeyenyu nhasi zvisina kupokana, muchatiwo kudii? Hawu ngingajabula impela nesithunzi sami siyabe sibuyile njengomnumzana wabona upase nontanjana. Yonke into nje iyabe isisho ukuthi angiwakhuluma amanga mina. Yabo? Lento izoba intokozo yakini. Tinotenda vana baba. Zvatakuchiita iko zvino izvi takuchipinda pamaresults. Pamaresults edu apa takatesta imbwa ineyi yatinayo pano nhasi neyenyu yamakauya nayo muchiti ndo amai vembwa iyi. Saka paimbwa mbiri idzi mushure mekuita matest redu riri kutiratidza kuti hapana ukama baba. Imbwa mbiri idzi hadzina ukama. Imbwa iyi havasirivo amai vembwa iyi, zvichitoreva izvo kuti imbwa idzi hadzitozivani. Saka in short tiri kutoti baba imbwa iyi ndeyababa. Hayi.
Hayi baba akuphinde mhlawumbe Hayi. ngesilungu mhlawumbe. Hayi, nami ngifuna ukuzwisisa kahle. Hayi. Uzozwisisa ngcono awusiphindele. Udanger. Mhlawumbe ngoba ngathi ngiyakuzwisisa kodwa ngizwisisela ka awungiphindele baba. Nyaya iripo wana babaka, tingadzokorodze kana kuita sei kusvika mangwana, asi nyaya iripo maresults edu isusu hanyepi. Zvakabuda mumaresults ndizvozvo zviri kutoratidza kuti imbwa iyi ndeyenyu baba, haisi yavo ava. Udenjisela ngoba zangenzani man. Hayi. Kanjani hayi. Mhlambe lithethe igazi elingekho right. Mhlambe kube lokuhlangahlangana kwezinto. Hayi udanger injami udanger. Hayi. Ngeke. Tirikunzwai baba, asi chokwadi chiripo ka ndechekuti imbwa mbiri idzi hadzina ukama. Imbwa ndeya ava. Saka baba chitiudzai imi baba kuti sezvo imimi imbwa iyi zvatoonekwa kuti ndeyenyu, kutobva nhasi kuenda mberi muchaita sei nembwa yenyu? Mucharamba muchivhima here kana kuti mushure mekuitika nyaya dzakadai muchabva maregedza zvekuvhima? Hayi ngeke ngizenyekelele ngoba izishiko ziyahlupa mfowethu, izishiko ziyahlupa mfowethu. Uyabona nezuya linanga kanje emasimini yazi ngeke sikwazi ukuthola isitshebo. So ngakuvima baba ngizoqhubeka ngivima sibili ukuze nami ngithole isitshebo ngiphile. Hayi ngiyabonga kakhulu, ngithanda ukubonga kakhulu iqiniso eselivelile. Aiwa, tinotenda baba. Kwamuri baba, muruda kuti kudii kune ava baba mushure mekuvapomera mhosva muchibata imbwa yavo, mushure mekunge ivo vachitamba nhavhu. Voti vari kubuda muground vowana imimi matobata imbwa yavo. Muruda kuti kudii kuna baba? Njengomuntu olomthetho ne into engizoyenza ngizoxolisa okwakathesa ngithi kodwa indaba le mina ngizoyidlulisela phambili. Nami ngizobuya lo wami usobhuku ozobuye ngikhulumele njengosikhunyana umfo kaNdlovu. Ya, ngoba ngithi lana ngathi seyinto yezigaba la. Wami usobhuku akekho la. Kodwa mfowethu ngiyaxolisa ngesizwe engasenzayo. Ngiyaxolisa. Muri kuti okudii sezvo vachikumbira uregerero? Hayi, uxolo ngiyamxolela ngoba bengingaxabananga naye nje bengifisa ukudalulwe le inkinga ingqosho ikhona. Aiwa, vana baba, tinotenda nenguva yenyu. Tichitenda kuti nhasi unoyu mawana chokwadi chiripo pamusoro pembwa iye. Saka tinoti zvanhasi, ayo, maita basa. Tichitenda nemiwo vasabhuku. Tinotenda nenguva yamatipa nekuti gamuchira kwamaita munzvimbo ino yenyu. Tichiti zvanhasi tinomirira pano van'uve vawana chokwadi chizere kuti imbwa ndeyavo zvisina kupokana. Ndichiti ini Satinashe Mugabe, musare zvakanaka. Yaita ndizive nenobatsirika panyaya yangu, atingatange kutsvaga dzimwe kodzero.